thir tu te in zavain che bai vek ule tun chuma hian missionary day pualin Mizoram Maraland ta missionary lo lut te chanchin le vo in ni thlenga le chambang ta te an chanchin tlem I han ngai thlang u Mararam chanchin chapulu tu Reverend Reginald Arthur Lorraine Swan Lakher Pioneer Mission din kum sangkhat zakwa pasari kumtir khan London swasanin Mizoram aron pana Mararama omhun an khwarna serkor chu hemikum September ni somni paruka an thlenga hemini achang hian chanchin chashil na an sungkwa in an thokzui zela Reverend R.A. Lorraine hi kum sangkha zakwa somli pali khan kum somruk palimi ni in athi ani an omna mun ser kora hian anupui le afate chuan pathian thushil rongbolna an chunzom zela an tu le fate zinga paria chu Mararama an thia an fanu kum somsari mi pi violet ipo tun thleng hian ser kora hian ala om ani Reverend R.A. Lorraine hi mitai matak le chak tak kudna tho she lo mi ania silai le ranvul angai na hle chuk to huan po asiam ngala ambang lo chu ama sakvek ati the hial ome tukver le kong kharte siama ti lo chuan mystery roilovin asape vek mai ani Mission na atho chan tir chuan chom tu mumal nei lovin ama in hambei phota a in enkol chopa a chanchin hi ziakin sabrama athon china a chanchin an lo shatin a chian chen khatte chuan chanpuina an thon hlom china chu chu atan chuan hlutak ani Reverend R.A. Lorraine hian fanu malaneya aming chu Louis Margaret Tlosai Lorraine ania Tlosai hi Lakherdal tina ani ome tlontlai chatak mai pian thiam le naltak nulamel chatak ania ramdang le khazira kal chhuak chuang lovin anu hne na changin azir mai chin ani kumsang khazakwa somni pariata anmani chanpui turin saplangwat pakhat Albert Bruce Foxel alo chhuaka anchang kai pui em ani tlon sainen swat anlawin ngai zonga hanin neita a mak pachung khungi na oma aming po AB Lorraine Foxel ti alo nita a kumsang khazakwa somli pali February nilia R.A. Lorraine hi athia ama huat serkora chuan amphum ta a Welsh Pioneer Mission anti top nu po chuan Lorraine sungkwa te chuan bansan mai tum lovin an cheng zui ta reng ani marami puite dusakna andongin vana changa ron thon ti in an soi hial nge ani Chutia Reverend R.A. Lorraine aboral nu chuan anupui Maud Louise Ulander Lorraine chuan chu hna chu achunzom zela Indo pui pahni na hun lain British Army titan naro pui tak alo tho awangin Kaisari Hind Silver Medal alo dong hial ani Reverend R.A. Lorraine anupui Maud Louise Lorraine su athiveta a athi hian an pathana akyanga amphum ve anti a anthi nu hian Foxal te hian an hna hi an chunzom zela tlon sai le Foxal te hian fanumal an neya amhinga chuan Violet Foxal an sa a April ni som paruk sangkha zakwa somthum pariata saikoa apiang ani R.A. Lorraine fanu Violet inu tlong sai hian na kher tak aneya Ludhiana Christian Medical College an pana kumsang khazakwa somruka Ludhiana chuan athia chuta chuan amphum ngal ani AB Lorraine Foxal hi kumsang khazakwa somsari pasaria athivele a tlong sai nu le pa thlan kyanga anphuma Mizorama Zosap omreiber anni Reverend Violet Louise Ann Markey Welsh Missionary Mizorama Local Reverend Reginald Arthur Lorraine de thakal zela anunungber ani a tuna hian an chenna saiko Mizoram chimlama na kher tak nein a ommeka kanchong jaina a isherengang u kumsang khazakwa somsari pasaria Welsh Lakher Mission ti top ani khan Reverend Lorena tunu Reverend Violet Louise and Mark chuan ho dum lovin heta hian chen zui reng athang ta a Marathiologian Reverend L. Mark nen in nein tuna hian Lawrenceville Banglos apu ina asaka hian an cheng mek ani
Adzen na mun hi aizola changa kilometer zathum le ti vel hla a om ani. Tirlovin engtin nge thuan shilang, remna chanchin cha shila, thil cha le chanchin lo mom thlen tu te ke chu avamoyem, ti zia kanisia, thir tu ten kanjong chain a isha in, lalpan kan zata mal min som che ro se.